Yes, munyemerere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 18 ukwakira muri uyu mwaka w'2025. Tuje rero makuru yihutirwa agezweho aka kanya. Biravugwa ko Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva yabagiranye ibiganiro na Alliance Fleuve Congo mama 23. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'aya makuru. Umuyobozi w'abatavuga rumwe na leta ya Kinshasa yitwa Seti Kikuni ravuga ko yatawe muri yombi azira kuba yaritabiriye inama yamuhuje na Joseph Kabila muri Kenya. Hanyuma rero muri aya makuru kandi turaza kubabwira ibintu byinshi binyuranye. Turabwira ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cya Uganda UPDF bahaye igisirikare cya Kongo ibikoresho bya gisirikare n'ibikoresho ki ibi byose ndaza kubikugezaho. Ndaza kandi kukubwira yuko hari abasirikare bafunzwe nyuma y'igikorwa kibi bakoreye mu ruhame Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma y'imitwe itatu yitwaje intwaro irashinjwa bugezi bwa nabi ku baturage ene muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'u Burundi ziravugwaho gukaza umurego mu gufasha FARDC. Ese bakajije umurego haganaye mu bihe bikorwa rero aba ngo barahiye kandi bakajije umurego ngo bagomba guhangana bikomeye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho bakunzi ba Ibendera TV. Babwire ko turaza no kunyura hirya no hino makuru atandukanye arebana nuko urugamba uyu munsi rwiriwe. Munyemerera ariko mbere yo kwinjira muri aya makuru tubanze tubigenze gukiya bundi mu kanya ngaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Perezida Neva Ndayishimiye Evariste w'igihugu cy'u Burundi amakuru aravuga ko yaba yagiranye ibiganiro n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi mu ntangiriro z'uku kwezi biravugwa ko ngo yakiriye anagirana ibiganiro by'ibanga rikomeye n'intumwa z'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa mama 23. N'ibiganiro ngo byabereye mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Africa Intelligence ivuga ko muri ibyo biganiro intumwa za Alliance Fleuve Congo mama 23 zaburiye Perezida w'u Burundi ku amugaragaro kandi ku ngaruka ashobora guhura nazo mu gihe yaba akomeje gushyigikira Kinshasa. Kuva mu mwaka wa 2023 leta ya Gitega yohereje muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo batayozi barirwa muri 19 z'abasirikare mu rwego rwo gufasha ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara zimaze imyaka igera kuri 4 zirwanamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Intumwa za Alliance Fleuve Congo na mama 23 zakoreye uruzinduko ibujumbura mu Burundi mu gihe hari amakuru avuga ko mu mezi yashize hari indege zitwara ibikoresho bya gisirikare zagiye zigaragara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mbere yo gushyikiriza intwaro zabaga zihazanye ingabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka twagiye tubabwira kenshi ko hari drone zagiye zituruka mu gihugu cy'u Burundi zikagaba ibitero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo.
iki gihe rero nibwo bivugwa yuko izi ndwanyi zo ku ruhande rw'intare za Sarambwe zaba zaramanutse kugirana ibiganiro n'uyu mugabo rero ngo abamuburira ko nakomeza gutera inkunga abarwanya intare za Sarambwe azahura n'ibibazo bikomeye. Ubuyobozi bwa AFC M23 inshuro nyinshi bwagiye bushinja igihugu cy'u Burundi kwemera ko Repubulika ikoresha ubutaka bwabwo mu kugaba ibitero ku birindiro by'uyu mutwe ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage hakoreshejwe za drone z'intambara. Ikindi kandi Alliance Fleuve Congo M23 ku rundi ruhande ngo ntihisha umugambi wo kongera umujyi wa Uvira uherereye ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no Burundi mu duce ugenzura kugeza ubu. Nubwo ku rundi ruhande iri huriro rigikomeje ibiganiro na leta ya Kinshasa idoha muri Katari. Amakuru avuga ko uyu mujyi wa Uvira ukaba kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo ucunzwe n'ingabo zirimo n'iz'u Burundi, ibiri mu mbogamizi zikibangamiye gahunda ya M23 yo kuwufata. Hejuru y'ibyo hanarimo kuba uyu mujyi uherereye mu kibaya cya Rusizi, ibisobanuye ko ingabo za Alliance Fleuve Congo M23 zitapfa akoroherwa no kuwugeramo zitarashwe n'umwanzi. Africa Intelligence kandi ivuga ko M23 yahisemo gutegereza ibyaza umusaruro umwuka mubi wadutse muri Uvira mu ntangiriro za Nzeri nyuma y'uko Perezida Tshisekedi yashyiragaho General de Brigade Olivier Gasita ushinjwa gukorana na M23 ngo abeho umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka gisirikare ka 33 k'ingabo za FARDC. Bivugwa ko mu rwego rwo kwigarurira Uvira abarwanyi ba M23 bashakaga kuburizamo imirwano itaziguye yabasakiranyaga n'ingabo z'u Burundi. FDNB ibyatumye batekereza kuba abagirana amasezerano n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye yuko nta ruhare rwemewe kurasa Urundi. No kuvuga ko nta ruhande rwemerewe kurasa Urundi. Ni Gitega rero ku rundi ruhande iri gusabwa kureka imikoranire na Kinshasa mu rwego rwo kwirinda ko intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakwambukiranya imipaka. Reka ibi bintu mbigusobanurire. Mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe batangira kurasa mu mujyi wa Uvira, kandi bari kurasana n'abasirikare b'u Burundi baherereye muri uyu mujyi wa Uvira. Bishoboka ko n'abari hakurya mu Burundi bashobora kwambuka baciye muri iki kibaya cya Ruzizi bagatangira kurasa ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakurikirana bangaba rero Alliance Fleuve Congo M23 ikaregwa kurasa mu kindi gihugu. Ibi rero nibyo byagurukije abarwanyi b'intare za Sarambwe bajya gukorana ibiganiro na Perezida w'u Burundi Neva kugira ngo ibi babiganireho. Biravugwa kandi ko mu byo M23 yisaba u Burundi harimo ko mu gihe yaba yifashe Uvira bwakwima ubuhungiro abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo na FDLR igizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ndayishimiye Evariste ku ruhande rwe ngo yasabye M23 kwitandukanya n'u Rwanda ashinja guhungabanya inyungu z'igihugu cye. Hanyuma ngo baramuka rero bamaze kwitandukanya n'u Rwanda ngo akaba ari bwo nawe yemera gukora ibyo bamusaba. Ubwo rero ibi byavugwaga abarwanyi b'umutwe wa M23 bahakanye ko badakorana n'u Rwanda.
kugeza ubu rero nyuma yo kuvuga gutya ibi iganiro ngo byahise bisa naho noneho bisubiye irudubi birasubikwa kugezana n'ubu ngubu izi mpande zombi ngo zikaba zitegereje ibizava ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje gukomera. Reka noneho twerekeze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa yitwa Seth Kikuni yatawe muri yombi Kinshasa nyuma yo kwitabira inama yabereye muri Kenya, yari yateguwe na Bwana Joseph Kabila, yahuriyemo n'abashinze urwego rushya rwa politiki. Pasiporo ye yafashwe na DGM hanyuma ajyanwa n'inzego z'umutekano za ANR na DEMIAP. Uyu mugabo rero bikaba bivugwa yuko ngo yatawe muri yombi nta kindi cyaha akurikiranweho usibye ngo kuba yaritabiriye iyi nama ya Bwana Joseph Kabila. Aba bamutaye muri yombi rero ngo bakaba bavuga yuko abamushinja ubugambanyi. Reka tubabwire kandi ko igisirikare cya Uganda UPDF bahaye FARDC ibikoresho bya gisirikare. Ingabo za Uganda UPDF zikaba zasubije FARDC ibikoresho bya gisirikare byafashwe mu ntambara yabereye mu kiyaga cya Edward, byatumye haba intambara hagati y'izo ngabo zombi. Icyo gikorwa kikaba rero cyabereye ku cyambu cya Kasindi ahashyikirijwe ibikoresho, ibirwanisho, no kuvuga amasasu, ubwato bw'ingabo za FARDC ndetse n'imbunda. Iki rero kikaba ngo cyafashwe nk'ikimenyetso kigaragaza ko UPDF yiyemeje kubungabunga ubufatanye n'amahoro hagati y'ingabo z'ibi bihugu biri mu gikorwa cyiswe Shuja. Hanyuma rero aba barwanye bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abakimara kwakira ibi bikoresho rero bakaba abashimye igisirikare cya Uganda UPDF kuba n'ubundi bageze gutya bakabaha ibikoresho byabo. Hanyuma rero reka dukomeze n'aya makuru n'ubundi, dore ko amakuru yo turayabafitiye ari menshi. Abasirikare bafunzwe nyuma y'igikorwa kigayitse cyane cyabereye i Kinshasa. Abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bagaragaye mu mujyi wa Kinshasa bambika ubusa umugore witwa Honorine Porsche Masamba wafunzwe. N'amakuru yashyizwe hanze na Minisitiri umutekano w'imbere mu gihugu witwa Jacquemain Shabani, aho yavuze ko abasirikare bagaragaye bambika ubusa mu ruhame umugore witwa Honorine Porsche Masamba bashyizwe muri gereza. Shabani yavuze ko iki gikorwa cyakozwe tariki ya 16 Ukwakira muri uyu mwaka ubwo abajura bitwaje intwaro bateraga ishami rya banki yitwa Rao Bank iherereye Kinshasa. Aba basirikare ba FARDC bakimara gutabara abagaragaye basohokana uyu mugore bamwambitse ubusa bana amuhondagura ndetse bakaza no kumusunikira mu modoka ya Jeep, nyuma bikavugwa ko ngo ari umwe mu bakekwaho kuba mu itsinda ry'abajura bari baje kwiba iyi banki. Minisitiri Shabani yavuze ko abo basirikare ari abo muri regiyo ya 14 kandi ko bafunzwe bakaba banategereje urubanza, naho komanda wabo akaba nawe yamaze guhagarikwa. Hari kandi amakuru avuga ko uyu mugore ashobora kuba yarasambanyijwe ku ngufu ubwo yajyanwaga aho bamufungiraga, bituma inzego za leta zisabwa gukora iperereza ryimbitse kugira ngo ukuri kumenyekane.
ndakubwira kandi ko imitwe igera kuri 3 yitwaje intwaro irimo gushinjwa ibikorwa bibi by'indengakamere. Imitwe 3 yitwaje intwaro ya Wazalendo isanzwe ifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu irashinjwa guhohotera abasivile mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bikigenzurwa na barwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero bikubiye mu nyandiko yashyizwe hanze ku wa gatanu ni ku munsi w'ejo bundi tariki 17 z'uku kwezi muri uyu mwaka, aho yanditswe n'ubuyobozi bw'ahanga muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mitwe rero ikaba ari uwitwa UPDC uyobowe na Nawohi Machano, mu gihe undi wo uyobowe na Kingungu witwa Pareko FF. Hanyuma uwundi mutwe n'uwuhe kugeza ubu ngubu rero ngo hari n'indi mitwe ikomeje gukorana n'abangaba, gusa yose ikaba ishinjwa ibikorwa bikomeye kandi by'ubugizi bwa nabi. Ingabo z'u Burundi rero ziravugwaho gukaza umurego mu gufasha FARDC guhangana na Alliance Fleuve Congo twihuse. Igisirikare cy'u Burundi kiravugwaho kongera abasirikare bacyo mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha igisirikare cy'iki gihugu guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abasirikare b'u Burundi bakangwa bari koherezwa mu bice biri kuberamo imirwano, by'umwihariko mu bice byo muri teritwari ya Fizi, Mwenga, Minembwe na Uvira. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi rero ngo bakaba bari koherezwa hangaha mu rwego rwo gukumira abarwanyi b'intare za Sarambwe kugira ngo abatazafata umujyi wa Uvira. Ngibyo rero ni munyemerere mbashimire inshuti bakunzi bacu mwabanya natwe muri aya makuru. Mugire ijoro ryiza, mugire weekend nziza, hanyuma ku cyumweru n'ejo muzaramuke mumeze neza. Imana ibarinde.